Narang Sami, titiang saking pawataka karya. Angge, majang ring linggih ide Ratu Pranda, Siwa Buddha, sane sucian titiang. Ida penglingsir geria Sinarang Sami, lanang isi sane wangian titiang. Dane jera mangku Sinarang Sami sane wangian titiang. Jera bendesa saha hangga prajuru desa adat sane wangian titiang. Prajuru Banyar, Kerta Desa, Sabah Desa, Bekal Wanasari, Serati, Talar, Samaton Titiang, pemkasnyane warga Wanasari sejebak Desa Wanasari, sane wangian titiang, Talar sih tenani titiang. Samaton titiang ring panitia, sahangga panitia pecalang rawan Talar Sinarang Sami, sane sih tenani titiang. Sedereng titiang lantur, lugrayang titiang ngaturan pengasung karo. Om Swastiastu. Angge matur suksema majang ring linggih hide. Tala Samaton titiang Sinarang Sami sampun ngerahin galah semeng. Jagi tunarsen titiang pekarian pemuput talar pemargi, talar ayah-ayahan. Reantukan pemargi karya ring rahina mangkin. Puncak karya agung ngenteg linggih duwene ring kayangan desa. Titiang saking pawataka karya ngelungsur agungi pengampura saking ngawit titiang kejudi kejudi dados panitia sarengin antuk semeton titiang nyantos ring rahina mangkin pastike titiang akeh kekirangannya inggian atur inggian penyapa inggian ngenteran pemargi karya duwene titiang lungsur agunge pengampura. Domogi paswecan ida betara ring kayangan sejebak Desa Wanasari, pemerajaan sejebak Desa Wanasari, pemekasyane ida betara sane perayang ring kayangan desa, mapice pemargi penuntun napi sane kaptian majang ring semeton Wanasari sane melinggih ring Wanasari taler sane jenak ring Dura Wanasari mulengan pikayun manah muputan utawi nangun karya duwene sampun suwe wau presida ketangun karya agung sekadip niki riantukan menika titiang ngaturan suksemani manah taler lungsur agunging pampura kekirangan titiang sarang semeton titiang ring pawataka karya. Nika sane presida uniang titiang majang ring semeton Sinarang Sami. Angge manten titiang nenten akeh lungsur galah diantukan pelian peniki akeh tinggian pemargi karya pemargi pelian jagi keuserahan titiang majang ring semeton titiang Ketua 1 Baga Perayangan Ratu Haji Wisnu ring Geria Buruan, talar semeton titiang Ratu Haji Rajendra Pinaka Baga Perayangan. Nika uniang titiang majang ring semeton Sinarang Sami. Angge wandah nika demun presiden uniang titiang Pinaka wasane atur sinap titiang antuk Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Ingkang galah masuk serah titiang majang ring Ratu Haji Pinaka Ketua 1 Baga Perayangan, Durusan Ratu Haji. Inggih suksema Ratu Haji hinggian galah sane sampun katibur yang titiang titiang wadah mapi tegas kemanten hinggian nilen rahina kadimangkin nggih. Kapertama majang ring linggih hide padanda Siwa Buddha lanang istri sane pini dahat sucian titiang asapun ketaler majang ring Cokordo Anglurah Tabanan doning itu dereng rauh niki taler sane dahat sucian titiang asapun taler majeng ring penglingsir griya lanang istri Sinarang Sami sane wangian titiang saha dan cerong mangku Sinarang Sami sane sampun marga suci taler majeng ring Ratu Idodane Karamo Adat Desa Wanasari Sinarang Sami lanang istri sane
wangian titiang sapunika nglantur aris titiang ngopi tegas nguning ayang menu kadi ilen rahino kadi mangkin mado sahuninga ring linggih hidoratu peranda taler penglisir giri ya taler dana jerong bangku inggian punika wenten petang palet sekadi sene sampun kewedar rahino dibi inggian punika ka pertama wenten ilen menu kadi pemelas pas pengentek pengingkup lan piodalan utawi pujawali. Nah niko ilian niko wenten ring sangar tawang niko munggah catur niri taler ring madianing sangar tawang niko munggah sor jangkep ring sor wenten lantaran kambing sapunika taler wenten padudusan agung penawaratna. Nah aris nglantur aris ring peselang mulih bos. Nah niko wenten napiasan niko bebangkit ardo nariswari niko taler niko wenten padudusan alit inggian ayaban pemelas pas pengingkup pengetek lan piodalan niko wenten sampun bebangkit limang soroh niki ring panggungan. Lantur hari setoran uniang titiang niko ring pangusaban niko kalau ido bedaro tedun ring pangusaban niko wenten taler ayaban. Ye niko ayaban bebangkit kekale wenten taler ring sor caru niki ring jeroan taler wenten caru pancasana. Ring pangusaban wenten caru pancasadeng. Lantur aris uning ayang titiang niko ring jabo sisi ring pedana niko wenten taler munggah ayaban bebangkit. Taler wenten sangaragung ring sor sangaragung niko wenten lantaran nggih lali di tiang wau ring pengsaban taler wenten lantaran inggian punika angso nglantur uning ati tiang ring pedana niko malih jebos wenten caru pancasada ring sor niko mando kauninga ring penglisir gidio taler jero mangku napi-napi sene kaasawayang malih jebos nggih nglantur alis nenten lali di tiang ngaturan swasti prapta majang ring seluruh Civitas Akademika Universitas Hindu Indonesia taler om sosiasi aturan titiang duaning sampun ledang no dia ring arahno kadimangkin iri ring kayangan desa termaning sampun sido ngaturan ayah nyangkapin minokadi wali ritat kala karya agung ngeteg linggih mamungkah lan tawur balik sumpah agung sane kamargian rahino kadimangkin pemakasnya nih majang ring koordinator Dr. Inyoman Winyana S. Eskar MSI taler Dr. Iwayan Sukodana SSN MSI niko sane dahat taler wangian titiang taler sane wangian titiang Kepala Biro Umum Iwayan Tantra SAG MSI taler sane wangian titiang pinako pembina tabuh Ketut Gede Rudito SSN MSI Sawangga Sinarang Sami lantur aris sanewangian titiang pembina tari Imade Sugiyarto SSN MSI Sawangga lantur aris penabuh lan penari niki mahasiswa prodi seni kerawitan lan UKM Universitas Hindu Indonesia taler sanewangian titian perlengkapan pakaian Imade Nopianta SSN MSI saho seluruh Civitas Akademika Unhi Denpasar niko titiang ngangenin minokadi parota kedua ini taler ngangenin minokadi jero menesa sawangga sinarang sami ngaturan suksemo dahat duanin sampun ledang rauh no dio rahino kadi makin taler nyangkapin minokadi ilen wali ring karyo agung mamukah ngeteg linggih puniki taler enter lali titiang ngaturan agung pangampura ritat kalau wenten sapo sangre pasuguh sana nenten manut ring sejernih ngajan niko banget lusur titiang agung pangampura inggih wanda meniko atur titiang pinaka wasane ngatur sinap titiang ngatur paramo santi om santi 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 om. Mawali titiang matur majang ring penglisir geria taler jero mangku sinarang sami durus makin ngambil dumun patut ngelingian taksu durus lingian taksu dumun nggih bali jebos ritat kalau sampun ida padana siwa buda mabusana tegap nika wenten malih hatur pinu titiang napi-napi sana jege pacang uning ayang inggih durusan
Titiang ring aduh hidadane sane kairingan mak atau asu selem niki mangga bakto budal lumon asu duene marenten kejeruan Atur keling titiang majang ring alit-alit sane ngayah rejang dewo rejang sari manda siaga diantukan karya ngantak linggih sampun kekawitin mangder kelanturan jagi masalah rejang dewo kaping utama lantur rejang sari ngelantur sesolahan sane siosang ingyan pregina alit-alit duene mangda siaga. Cek. Dek Deni, Wawalen, manda digelis dek. Rejang Dewa manda kawitin iki. Diantukan ide Ratu Prando sampung awit puja ide.
ada di tiang majang ring penglisir geria kader dari Jermangku cenderung sami durus mangkin pakai lengan ilen rahino kadi mangkin ngelantur baris ngasren menekadi pengelukatan Banten hingga durusan. Oke, riantukan sampun Ida Ratu Pranda sampun ngawit inggian puja inggian pailen karya titianuna salit-alit rejang dewa jagi kawitin sesolahan duwene usan rejang dewa ngelantur rejang sari tadang ngelantur sesolahan sane siosan durusan riantukan sampun galah niki. Madang ring alit-alit saneng ayah rejang sari mangda digelis ngerawi ring kayangan desa diantukan sesolahan duwin sampun jagi kawitin suksemo.
Iki hatur rupi ini tiang majang ring penyarikan duaning pengelisir geria dara dan jero mangku sampun puput ngasre menika di penglukatan Banten durus makin lukat Banten sami nggih. Tangi rauh ring ngawit saking Sangar Tawang dumun nggih. Ngawit Sangar Tawang lantur aris ring sor Sangar Tawang nika wonten lantaran nggih. Lantur aris ring Sangaragung niki ring Sangaragung Peslang. Sampun aris kenten ring Pengayangan Ido Betara. Sampun kenten aris ring Lumbung Suci. Arare angon tapini guru dadi pengerajak karya. Lantur aris ring Pokaro Sami. Ingian punika wenten bebangkit limang suruh nika ring panggungan. Taler wenten bebangkit Arda Nareswari nika wenten bunga ring Peselang. Lantur puputan dumun ring jeroan rauh ring Caru Pancosana nika ingian pemargi pengelukatan. Wau raris medal ring Jabo Sisi. Margian nika ring Sangaragung Pangusaban. Sane begenah ring Sisi Kangin Sangar Tawang. Lantur ring sor nika wenten lantaran menika diangso. Lantur raris ring Balai Agung ring Pelawatan Taler ring Pemelas Pas Wangunan Sami. Wau raris medal ring Jabo Sisi. Nadika wenten Barong Padi. Lantur raris wenten ring Sangar Agung ring Pedanan. Ring sor Sangar Agung Pedanan wenten tala lantaran. Lantur aris ring Pedanan, ring Caru, ring Pengubangan rauh ring Beten Bingin. Tergiling di tiang majang ring seksi penangkapan upakara istri riantukan Ratu Anglurah Hatu Cokordo sampun jaging rawin ring Kayangan Desa Manda Siaga. Seksi penangkapan upakara istri ingin penyangra Ida Ratu Cokordo Anglurah Tabanan sampun jaging rawin ring Kayangan Desa. Di tiang nas Manda Siaga ingin penyangra suksema. Semeton sana wenden ring jeroan titiang nas mangda pah nggih lurus melingih ring Jabo Tengah demun mangda presiden ngamargian pilihan penika sebagian ring jeroan Kemanten ring Jabo Tengah siaga dika melingih ring Jabo Tengah suksema.
Nuna tepuk tangan yang meriah untuk lale dua ini puniki. Selanjutnya nih di Nuna sering penari Rejang Sari Mangda Sayaga. Puniki Rejang Sari, Amongan saking Iwana, Wanasari Tengah. Januna sering penabuh, Mangda Sayaga. Oke, majang rismetan sareng sami, Ida Ratu Cogoldo, Anglurah Tabanan, Sampung Rauhring, Kayangan Desa, Titian Unas, Inggian Genah, Penyangre, Mangda Siaga, Ring Jeruan, Suksemo.
atur pendidikan majang ring penglisir gerio senorang sami asapun taler majang ring dan jero mangku dua ning penglukatan sipisanan margi sarang penglisan lejebos titian lunas mangda pekelingan nika wenten penglisan utawi pengersikan nggih pabiak kale kalemigi dirmongale parasite lan prayasite luwe nggih diurusan dan jero mangku taler penglisir gerio.
Ring sor pelinggih manda dikosongkan nggih niki Rejang Sari Midar. Hatur pinudi tiang majang ring Sutri Mangku taler ring Sinoman nggih duaning penggersekan nika sampun puput kepujain ring Singir Duprande ditiang lunas semada margian nika makin penggersekan inggian punika pebiak kala klemigi dur mangalo parayasita taler parayasita luwih inggih durus margian. Menang demun sampunan sami Sinoman nggih. Menang bin kudo kirang tenaga tiang panggil. Manda panten mewah niki nudonan.